Wow, nagkakasih dari saya ini udah wasumi nanti soal presentasi dan tulisan itu bergabung di mana itu kalian di juru ego finishing kira kira ni setiap tureni modal saat itu terazu nasihat मालिकी यरोबा ये नम्बर सवाल चिपके दमु करूँ आप इस देवी का पारा उज्जत तरी सेरामिकी के क्या हादारान सुरीता का सिद्धांत तंजिया की बात सवाल सुने वहाँ तक आखिर जब तक निको ना करूँ वानी जरूर करवाड़ या बजट आपका खाने का पारा सब रखो ने स्थिति के सभी सगंता के ना तो कुछ एक कदम दे एवले जुआ सगंता आना तो डिपार्टमेंट सीमन इंजीनियरिंग की ना कोप्पा है पर तो होगा अस्तमुखा पर तो होगा से देखा तो कोप्पे से जो छुड़ा अपन ले लेने आना है One day I was taught whether they are Russian or whether construction, whether business and all of them, and one person on the Kalakalachu. Well, hey, what is it? Aku mau kamu orang kesan tiga yang pendiam yang ada tapi aku jalan kemudian dia agama mereka harta kau pilih nama baca nasihat nama buasan. Aku sebalik pilih nama kesan civil engineer kita usah kerana sistem kontan kau pilih hidup kawan itu jelas. Apa tu berarti penuh lecturer apa yang ada di dalam Yang mendengar kau, yang mendengar Isau, betul seragam, betul projek tu cingana kita bangunan. Yau, bagaimana kita orang dari sekarang? Nuwa berenggawa, ye seracu. DJ. Aku aja siapa tahu. Kada bernama sekian. Kada kami, aku anda nama tahu. Kada negara, Islam. Terakan arti juru, Qophi lengkit nama buasan dia juga orang abadikan juru, amba kata cuma. Sebenarnya Eban, aku ada awas ini barang Eban pada tadi dia kata, namun Eban bukan garawat di sini dan hamil atau sebentar. Gada binugan, gada lulus, orang lagi, mana kata binubut, hati suntur, pate wangi lagi, kuate wangi lagi, orang, dekana
Wanda ana chollo aki sunto wani nagar wagar ba wadi gatte wani wani jana da wani wani ulfata jana to Abbo Yoda ke da buta ulfata jini jo wow Sagantaa ke nagaa kanatti eebbaan eegalee jira ammas qophii kan biraatu kan nagaa keessummaa kabajamu gidduutti argama. ስለ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ማወቅ ያለባችሁ ነገር አለ። ኢንጂነር እንጋብዛልና ምን ማወቅ እንዳለብን አብረን ኢንጂነር guddaa tokko gidduutti argama. Amma injiinar jedhamu pirojektii akka biyyaatti jira keessatti pirojektii gurguddaa kan hojjechaa ture. Injiinar Annaa. የዲፓርትመንታችን ምን ያህል እናውቃለን ወይም ደግሞ በዓለም ዙሪያ ላይ ምን ያህል ፐርሰንት ደርሰናል የሚለውን አሳያችኋለሁ። ያው እንደምታዩት ግን ሲቪል ኢንጂነር ነው ይዟል። አዎ እና ሲቪል ኢንጂነር መጀመሪያ ቃሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ላይ ሆኖ ጀምራለሁ ካልተሰማ ማለት ነው። እንዴት ታምራላችሁ? በጣም ነው የምታምሩት። ዌልካ ብላችሁ ነገርና ጀምራችሁ ስለሆነ ዌልካ ማለት ትርጉም ታውቃላችሁ? ታውቃላችሁ? You and pass 0 to the next place. You play 0 and pass 0 to the next place, which means you prepare the welcome ceremony for the thank-you join students in order to make graduation. Check